Danes je petok, 20. oktober 2023 godina, 293. den v godinata. Do krajotna godinata ostanuva 72 dena. Sonce to v Skopje izgreja v 6 časov i 51 minuta, a ke zajde v 17 časov i 45 minuti. Deno traje 10 časa i 55 minuti. Mesečinata, koja je fazana mlada mesečina, izgreva v 12 časov i 59 minuti, a ke zajde v 21 časov i 27 minuti.